Ya, pan sabirajen de pan kabugan ranaracha pawan sabat mirigit medicine. Sabat. So yeah, one borun pastor ni do boy. We say mari kichi gerai. Yeah, makko to se feri wa rage. Atawangag. Atawangag. Monangay we. Sibure kara chocho geri be. Pon amasoi faso. Ngesipo but ngeri ko te boy. Mari kichi meiri sit. Sipo yatek. Sio akot mira para ponne. Sia tugor. Awarin nis miawemen. Ko sa bocor ko bari si meiri sit pun. Ai boy. Fedan ram saram. Na berari ai bosirei meter ka bocor ai bosirei. Ai bato ngri tu ficin marawari. Ko sa bocor ko fagor no wogen mi fen arawen even me berem. Ko sa bocor ko bari si game pun ai buto ko sirei bet mi net. Na berari ai buto ko marawari. Get furry. Sio wakot ko sa bocor ko boy kabas ngri ke bikerei. O baira muri ragu i rap bigesin ko sa bocor ko boy nega ko rai kerei. Sio asati war kebe di sinori de novo era besises. Amen. Amen. Memori betul ya nation nore kurioru juga. Kaca mocheri buat kapora apa saus metas versi kisin metewe purwe ari story ari kic.
Neidarakar kageri. Papa, are you going to work or are you going on the airplane? Oh, I'm going to work. You're not going on the airplane? Oh, no, I'm not going on the airplane. You puro idarak kageri the What ke what chere bu the airplane? No. You should you were a sore. You were a sore puro yere isiriga. Pata ese what chere bu video airplane no be kerachek rigatiri garage. Because I cry. You are because I cry. Ngai waka paketi. Wabi fito. Wakan me fito togen severap seri notes. Yame mariti ko Amen. tiwe. Ikera isibue nanagari gachi iterap we. Ekiwe goranuk yesibura nagari non eran kabas tong. Ekiwe goranuk get 10 commandments of love. Ewe Annukun TONG. Sibue attora ike nanagar fici ike patairan pace teran iterap ike raf kabas tong merigurek eran fos egoran. Iwe iki popular iki mei chau nefirat sourang meirisin. Iwe pogidere we rapiges. Iwe napikir ikit siya abasaye ekewagon Annuk awe siro secure na boter. Oruan siya para raya pogidere wacherin god pacheka we rapiges. Mas nuguruk no sises iwe se pachiro na boter ekewagon Annuk atse bo porwete. Iwe rigatin meichak riri fagon ya eyo rigatin we met sibutogor ya raya pogiden sise barang ferats, sise gera barang ferats for ngerats nuku. Iwe kewe orang nuk, pogiter mi pacarong non era kapas for. Iwe apa camok cara rage, resepaci warna bot ngerigits, jageri ats agagen marawase muts. Ya sibue satu me nenagar fici met kapasen ko te apa sa. Met puge bira apa sa, met pai bira apa sa. Non aiwakan kekya pai bet, not pusikari wacaran, weriye met aiwa sineri. Ngai butigor, wasa wacara bo fidiye be nageri puge exodus sapurue, nyesibu bubute wan wagisirru. Exodus sapurue wagisin ru ngeri egon mifisu. Ekewo egoran nuk si batogori gura non epuk. Exodus sapurue wagisin popute asiri wagisiru regat ngeri egon mifisu. Yesipoe non popute war wagisiru. Kasawacen brother Rizio kia bukaran na wan ngai bukan na barak tegia betikor ngoruk kopoe aris ngeri gits metera wagisiru abasa. Orkisiru ya basa ngan ewasawon abikot ewa emerikewi useri isip ikewe owa slave period Non eran ewe wirenuk ewe ekia wirenuk ya basa kosap pin ngeri even kot merugi kosap pari wari te kosap pin ngeri rios sapo ti war kiewe ekoachen nugar kobo feri ga kosap feri jamong meri sorek sia sire kewe sia kare ki kewe tunat me tu metos mi ewochu kits ga restricted kits at si saptori isungi sai ki ese chiwan warat freedom pogiden sia no fan bere Annuk nye eki
Annukun God non metuakan kia iwe era woge siru buat ngeri kicu surian God toge kic. Surian God toge kic. Nor kugur era false brother jio parosa ragang sio am God mira barap. Ewe wa emweriku seri isip seri norwe nerien further gige ewe ka chon abara iye. Iwe hru kits mitori negeri era wukisi hru non hru sakun ekiek. We sinar wukisi hru ara pasage ngagwa merikebi useri isip iwe kota erage osap pinngeri even kot meruki. Osap bari wari iti. Osap pinngeri nios. Iwe ikage sipwe nan negeri naren Ewe point pogiden kits mitori erage pogiden an kot agasakits agasak ko chor Israel irabine ko chor Israel rebe pinngeri kot. But he has the right. Puri iye obusaru gagasar rasiri aru furtek garu osupang. Iwe sibutogori ya rage kota miren kabo geri. Ngayu ferier feri devi iwe abi obo ferier pokiter ngayu agasaki bi. Ike usaga saki bi tori kirai abi obo choko supang. Ira aran ware ratsipuran negeri aran wukisi. Oruan sibutogori dan negeri non erititin kot evan kot mitong. Usun evan sammeiri ke evan seberap ke evan iderap. Rasiri ke kurage neuro evan non iwen riefu gareri en furtek. Esap kiramwe an non a kikiramwe ewe iderap ga non neri bi urge gareri bi kiramwe. Neuro war non neri bi riefu. Iwe ewa sam kiawin epo wachen noi wa agasara nurewe ato seriewe osupwang. Iwe serian tong iwa agasara nurewe. Ye oruen point sibutogori dan negeri ren erar wogisi ru. Ewa serian kot muchere nge rebo fer bogiten rebo kripeiri wa metawe ferri. Ike siburan negeri ke kota ferri wa pokiten atogi eke char Israel. Ike ada hamas. Iwe ngagai weriku nge poseri en kot tong. Puge birabasan non ewi so saburuari wa kisir waru. Puriya ese sirei tong ese sirei kot. God I tong. Nano che birafa pai beri gerai non napuk mibar rayer ese sirei chen. Ese sirei God. Pun God I chen. Iwe sapu-sapuran. So sapuru regat wa kisiragon moru. Jasi apa cafagan eki porraus. God agasa eko char Israel serifan nebere ngawar eko chon isip. Iwe jasi apa negeri so sapun regat wa kisiragon moru. Puge birapasa. Pun purati giu surian God toge kichon ferifan. Afagator wherever ceases. Puri ding dara rabas miri gui esapet manira ni apa ni para semut. Mete wasi se mera färdidan. Atstipis. Iwe kota atira to ceases bue agasakit. Ingamet seri marawe riefu. Marawe fertek. Awo cere pongeri gits marawi kiram me murinna. Wo gura kira rifagan kota ti uga agasai ko char Israel. So saburu ringa ta para fatangeri kisinge puri lau surang kot tong. Eran mo phrase ke eran mo kugu fosa ngang sabon am god. Asmon nagari cakara kabas ngago sabon am god. Men not cakara fosa to guri gura. Ewa kota tong.
Ewe God tong. Sabu ewe God en meja. Pare mira fen met tatu pon care. Nu buena sarro kapas. God is love. God is love. He is a God of relationship. Ever God a relationship. As I have God me major. Tong, ese togori yo re tongi kaya bude sior chonon nabori. Ese togori bu share wa tong eri even kaya bude sior chonon nabori ki. Weru bu siar gara false. God is love. God is a God of relationship. Iwe nubuen God angeri Moses a Ewe Annuk. Iwe yen nikirikin. God even God mitong. Iwe si pura negeri nore ititin. God the Baba sagari gising at Maverick. I love you. Ngai se wacha ke pin yeri even God meriki. Pun esyor even God meriki. Ekara God meriki they are false gods. Safari di Maverick I love you. Kasi pin yeri Dios because ekara Dios pari residogori arisuk. I am the true God. Worship me only. Maverick ko sa pari mo aridi. Maverick pokiten porai togyok. Wapa fangoruk e oradin sabat. Poke bahasa senat. Saporan wan ekiwa fitu kiri-kirin Ewe Annuk. Seri wakisin orogeri egon. Pokiten ko the gas sisis toekich. We para pasagiri kich. Ko buan aso siro mesabo. Pure betos me burinna. Kosap ni bara Maverick, I love you so much. Kosap ni bara buringa. Activist. Ewe Annuk medicine. Ewe Annukun TONG. En God Annukun TONG erikich. We hierin kapasisi op een negeri. Hier atur kota voor jaar kewe Annuk. Je bet sia sirei pun pugepin geri kichinge nupan kota was so fast geri bosses waro chuk Sinai angeri kewe ruebek serich fag ekwa bisim makketi arkewa Annuk. Nora fanson Moses iradun sa wase keren sire kewe Annuk. Nye nupurasan negeri acu baiben. Iwe kasi puan ekis paku sefengeri buka Genesis. Ekewe Annuk rasa keren fish naro fanson Moses acuri God waro cukin Sinai. Potai wa rei pokiden no Genesis sabur ruari wa kasi tiu. Oce cebri yang God wa kuta ken gafitor keri wa isiri fai puyo eben. Fai puyo eben. Iwe nuburan kira nira eben. Iwe aferi tibis. A commit sin. Ika pun ewa ngagen ni barang esap tibis iwe ko ta sapan abugu king remeto aferi. Nge pokiten mif aferi ora koe Annuk meram ike memuran ferufan esa office. Iye pun ko da fitor king wa isiri fahi puyo boy. Meron menon neng. May wara ba chon neng tan Lucifer. Abo chen pura ba wisen kot. Ike Europe ike no pusi last time nari watch. Isaiah sapura kon meru eri wo kisin ego meru geri ego meru. Lucifer abo chen pura pue wisen kot. Iratun si sa office. Nge nor Ewe Annuk kota besar ko sapin geri even kot merugi. Nge kota Lucifer abo chen sei kate puri epo wisen kot. Iwe meto office geri Lucifer. Aki kaut menon neng. Nase chomu wo geri epo non neng. Tibis meto we feri. Therefore, sede kera popun mewe
Wasiato ko apa sage Ewe Annuk rejek pa fish me Gaberam. Miyor herbo kisin not puken confess apun egon metiu si tiu geri egon me era and God Ewe Annuk me pure the very words. What's the next word? Eternal. Eternal, just. Our King David ngan God Ewe Annuk me eternal. Where when you rats on nom seri rom, have on nom tori fet fein not may make sense. Can be where words. Eots met thoughts, kera pari saram kera par city. And go tawa kya kwe goron pai beraba sana puket tu durana wisaputiu kisin egon. Nye go tawa ki akwe goron nukren ara eutun pun. Eutun pun kot. Iwe ngai potugar si poci eci fugar war karu kisin mati sapura go meru me nuk sapun egon meu kisin ruwe. Mati sapura go meru kisin ruwe visu geri ruwaru. Kesawajan sister Sarafanta kapon nawan mati sapun egon meru kisin ruwe visu geri ruwaru. Sister Tasa kesawajan kebari singeri kitchen Luk sapura go meu kisin ruwe. Luk sapura go meu kisin ruwe. Mati sapura kon meru kisin ruwe visu geri ruwaru. Kisirre visirre wari. Kisirre visu ngeri wari. Owa basa bue ua osuara ekewe nurungal pun federal persebon ageri ewe maravan pue ubue osuara iwe nge ia ngiri Ngira geri cierewi kewe ewe baravan pue sebue asurora fafarun cierewi kewe ra anetate pue ewi vi muen ap esap peresebon nge ewe ngurungkot ewe migeri ewe maravan pue asuara ekewe ngurungal ewe munkot aventor gewi. Kiriso. Sister Tasa, Luk sapun yangon mei kisin ruwe. Egon mei kisin ruwe. Egon meu kisirre. Oksenruera ngewa asuara kue ngunungau renan kotewe maravan iwe nye anete pue ewe munkot aventor kami. Kiriso. Non ekra ruwa kisin iwe si pun si sesa suara kegurungau ren ewagon mifen. Ya ke arawas serage si sesa suara ke timur kegurungau ren para weba timur idar polsipa. Ya si sesa rage wa suara non marabareng kot
iwe abasagi marabareng kot ewa gun mifet. Iya na met nga wachak point out tiri. Non arapugen nuk sapura ko me wakisirue. Same story. Usun meteran mati wa kapasusun. Nan na cek same story. Ngia nuk naraiwa nere na kapase Amerika. Iwe rage sisa sa suara kyo guru nga ren eudun kotawe. Esiara ren ewagun mifen. Ngiara ren eudun kotawe. Ira met ewa King James Version abasa. Mati rage sisa sa suara kyo timon ren ewagun mifen. Iwe kan nuk erakortiri iwe rage sisa suara kyo timon ren eudun kotawe. Same story. Nga sa kufisir kakabas nga ruru. When ewagun mifen pugepin para itagri ira eutun kotewe. Finger of God. Tudurana mi sabut tiyo gisiragon Moses rage God evakiar kewe agora nuk one eutun perewe. Nuk ari kitsinge ewagun mifen mi parwewe yeri eutun pen kotewe. Not Jeremiah sa puridik me, wag siridik meriat geridik meruari, mi banan geri ikia Paulus mi par quote tirin na puger Hebrew sa puregor wag sirigon moru. Ya basanga God epabaki arkewe Annuk non neti bats. Ren eutun pen kotewe. Ewagun mi fen. Iwe yewe baki ekewe goron nuk waru wachuk. Eutun pen kotewe, ewagun mifen. Pari ewe maraman, ewe sisa ewe suara ewe timon. Pan Paulus apa fatage parren eutun pen kotewe. Ewa baki ekewe Annuk esat makki won ekewe sereng fag nge pura baki rogia non neti bats meiris. Iwe pariraran mirafen metos ngeri kerapan discovery. Wa sia neari Bible nge ekeren jump out ngeri kits. Idara panara na slide where the law of God is spiritual. Inke kawachen kabarawari barawan ngun kabapurwate and kot kewe goron nagari from sapun fisu wagisir agamerwari abasa. Usia siri wewe Annukun kot is imetarakabas spiritual. Naraiwa kianyari Bible wa wase pusin mate wabe. Ferakos wa kasiri yasibu marawan nguri wasibura ora wan meto gun mifen ragi kits beferi. Ngere por wa discovery bena kabasen kot pun. Ferawagun mi ferawa bakki ekewe egoron nukan kot. Iwa pariwagun mi fera puparwaro egoron nukan kot non neti bats. Iwach epuruwete ekewe egoron nuk we are living a spiritual life. Papusidaro Paulus na puger robara for we know purawe egoron nuk ekewe nukan kot is spiritual. Yagang ragaga befutuk ngia karno war na feneveri tipis. Sia cek tori siri busia tipis rat sia adai Ewe Annuk. Na puke sebes wa parai tigeri kits. Usah. Iki avera pucak seringerian kot kapas. Yese puruwata nora fefer. Iwacha kusira muen minnerong nari kiras ogura pusiri. Anagare chirisin iwa finno ga butik menu gora pusin na para beririsin. Ngai kiaben epon negara chu ewe Annuk mi urusach. Ewe bi togeri agasaki chiro arabas. Origi tu non. Iwe esapachuk sering ye menu gora ye epwe puruwata noran fefer. Iwe sakura rabas epwe feyert meren god non minne epwe fer. Ewe Annuk wisan
ai tigari gits met si sa furry bobbing out, me vet si bo furry bon mi yats. Efiso sabur ru si wari gari tiu abasa reran ko to chen after abarawa ke bi pokitera abiriku. Esa pokita seri abi pusin acho ige esa pokitera acho furrets puseri yan ko nifang kuda sabor bera pusi gasiri. We mocher bu bari kis fast wari bu kisit put bari bu kisin mebon chamong at tipe fesen won. Po chamong no pusia nari bu kisiri wasia ge bu kisiri sapa chegeri ewe goron no ki wasia ranagari. Esap seri ai acho fe no sabat ai butogori hari bara wasemut. Pun meibu esap reratso ferrets at si butogori hari bara wasemut. Mara wasemut pai berapa sage every fang hand coat. So saburu reget bu kisira kon moru. Ni fagan coat ngerikich. Yere kapasis. Patai butogori sirei pun eleven kaite we fagan coat. Patai butogori sirei pun pata abi o butogori sirei pun ngang wa etiwa and coat we fang. Mara wasemut awe che yener ye mara wasemut. Coat ama taru we fang angerikich mara wasemut. Iwe nubusia etiwa siagio mara wasemut sa waru ikan. Marawas era agageri ti we po men non eiverfur men non armverfur. Igabun esior kesiwi na marawara warabas ngakle miliferawan ngasiri sises. We ye betachafara. Igabun esior kesiwi siriwa marawat tipis. Nye ewarabas apa sage oh gang mi eti wa Christ. Esior nawoten sibwe fen Ifa feito non fan gawado risis non fan ye ese seror ewo mochen ayer seri tipis kun seri tipis ikewa ngagan nuwokus god आज ऐरी बारा वसे मुझ ऐसे रिबात सी पत्तू बुरुंगा वेरे क्यों अनुकैन को नरू पसी पुफिन आगे ये बारा वसे मुझ वसी पुफिन अपरू वते and God kapas. Sipura John, where ye kids, John Tamborabori ceases. We ratchet Ewa Rachipotori City, Yeven never at Taboraborin ceases. He gave who I kesiwin, Marawan. Ye, Eo Kapasis, Pugud Bossis are a rapid Sierra, a Kyogoran Nugas Jornavadan. Non Matisapun Nibu. Sisi sapa sa o sapa ki bua fito bue awarara e when kun Moses me erkio so fast afarafan usa fito bue atayaro i ga awarara nge bu fen meteran apori wete opo but ngeri e bujek eki share met parai we ti wari wokisi met kota bar arisi e botogri we ti no borua atara ke statiri wo kisi wa katora ra fos asi se boru te nge nari wo kisin ese chak fos sur kewe egoron nukuche era kewe nukun Moses mi era kewe so fos afarafa era se fitto pure pure aborarva no bon si kapasu sur wo nukun Moses mi ochu kewe nukun kekin asaf Finogari urusen iputagori arage entirely to the Old Testament. Jesus is arage seto buah aboraro. Efeto buah urute. Awe cek keki rasar. Rasar tipis. Sora pasaga negeri evaraben ko te buah wait tipisi ferufa de kapasus Jesus. Jesus evaraben ko. If I should Jesus aporuate ewe asar. Sisi saito iwa vera fer das tipis. Iewe asaran kiek, iewe asar tipis.
E atayaro ike aboriwete. E aboriwete. E aboriwete. Non pare iwewe wa mesarian ever John ever pastor ike ever one borun afara farere. Vera kots non pare beri wasigara ekewe nguruen. Nguruen ekewe thoughts idara ekewe asar iwe I krecek esisinna te sisi sarapote wa mera ferida che. Iwe ranar kabas sisi sera eseto puya buata yara ge boriwete. Iwe ieren ide kabas iwe usari bennon. Ara ke bu keseto gori kura ewe eneti rasar. Ia kesigura ewe wase rasar. Iwe be yets kapon negeri nguru warkewe ekewa shadows. Pur kapota pui puya meruk ngere ewe wase asar. Me wewe Ikapu sise togori kura ewe ennetin asar. Ewe ennetin an. Me yot sipo nennesefen. Nannagari ewe guruan. Ikapu ewe furre kawasar. Wasi an nagar fici puri ewe emwani kis ngirat sipo kura ewe waseten asar. Ewe wokisid ewe bi kampanye di beirisid. Sise seto puya bawa asar. Nieto punya bori rede. Ese ciura na udah si prefer ke wangan asar. Posisi iya asar. Iya bori rede. Ye se pare to punya bahata ya rakyat wangoran nikah. Nawa kisah kon mari sisi apa sarang me furu fahre batara. Ngesap efe mak e batori terira seri Ewe Annuk. Ye para ewe tia kabasis. Pokiden nuguruk ika faith narkot. Iwe se tia nabot Ewe Annuk. Esa patio nabot ngiri kita sibo boro de Ewe Annuk pokiden sia di barang teras nugu no sises. Nye bauru sabasa ap. Ifausu wewen porere ruku igaren nuguruk siburo turara Ewe Annuk. Perwan meren bauru serap. Nye sibo fere boru wede. Ye fere wacherin kot. From saburo kisiragon merbu. Resibure pon sabu-sabura me barawari marawat tipis pokiten sia eri barang fere wacherin kot. Perwan pon meren porere ap. Sisap. Iwe yemet narai wa yadik we were sesor wati orang ngeri kot barisi. Ye betua makieti ke kot hari se makieti. Paulus era na puke rob sabruriat pokiten nugu pokiten faith wisi befere boruate Ewe Annuk not a coach kabas ikan not a coach sakuner kabas sibutegori era pokiten ferats nuguruk we sisap ciwen sabuera betibis pura Ewe Annuk kerjakai tiga dikit metibis ike pusiat tibis ike pusiat tibis Pano rob sabruru kisiragon meribu pokiten wacherin kot sisa paciwan mochen sibore uri di tibis. Sibore kuseri tibis. Pokiten ats nukuruk nang kot, pokiten ewacherin kot. Eke tas meru rebofen eseri ba are por eke siwin. Non marawats. Siboya buru ete. Han kotan nu. Ese paror. Ewar pokepe miyara ge mete berarabas merere berarabas asire ge tibis. Merere warabas ikaga pusin ugeri iwa tibis. Ye merugurera webai berere rerats atayan kotan nug pusi asiri pusi tibis. Esa pokiten ewe cherin kot igasa pokiten ats eri mana pokiten ats nuguruk non sises iwe ide ngesibore sabuera me marawat tibis. The grace and faith esap eu naisin ngeri kicat sibo sabuera me marawat tibis. Gafer tibis. Ngesibo fere kesiwin. Sibo kesiu sisap mochen sibo jo sabuera tibis.
Kewe ru mira Annuk. Sisi sapa sa kapatoge ko reru seneru kom ngurum o reru serabu kiek. Kapatoge cara rubusun cek ampusin toyok. Sapa saprana wagisi fake sisi sapa sa uru serek kewe Annuk. Me kewa farafan. Me so fast. Raja kono wara ke ru Annuk. Tong irara waragen Ewe Annuk. From sapura ko ma urigat wiksi waru gari ego ora pasa. Cek wisebi. Obat tong fagan ne firebi. Yan mi aporu ade afen aporu ade Ewe Annuk. Cece beri pura kewe kru Annuk kot ikasi se wau we if me ru riara wara watong. Toge kot toge cararu. We pauru saba sa marawatong we siya aporu ade Ewe Annuk. Asa pasapura ba pasa kusap cefara kusap nibarai kusap sore kusap seriai ti bisa gireban ekian nuk rara warawe Ewe Annuk Ewe Annuk era kapotoge cara rum usun pusilam toge opusar Ewe oru Annuk ike awor habitong we powa opuru ate urusen Ewe Annuk Ewe Annuk Annuk to Negari wagisin na puke confess sapur wagisin gari urigat. Meda abasa fari der kewe Annuk yan kot. Rafe yet ekewara Annuku an ekewarabas mingau kabaset fun. Krese peru fer ekewa chak tipis. Krese fidi ekewara se utsiari kot. Ngera baba rerar anaso chisi and Ere wasawor kewe Annuk orakke ar kewe Annuk neran merebun negara wagisir tere rau suncek ekewe ira ra berita urukun ewacer bubu ra uwa fanson res ocer kewe rese pasar metre rawara reri pore ye feia se kai tu ficha po fisngeri eben puge bira busira fatageri gitsinge rerar aboru ate en kot kapas iwer rebu fakun uwa fanso res sisi sa pasage yen esa fatorong non ngang iye opo bun nge ki cekua paran ike apu sisa fatorong nodi iwer sisa fakun uwa sisa marai rebu yorir o durro narawe ekki Iwe ngai po asapora non ewe kiek non atsia ke kia baiben. Ibu togoria rega norai wa ke kia baiben ya noran kota ke meri norari aga. Serina puket Genesis fedangeri puket parade. Meje kapasu surat si bo boro den kot ke Annuk. Me yo rebe pui e buat ngeria testimoni. Ngerage I give up. Wafagade. Nubori be ferre afarafan. Nubori be eni ari kapasen kot. Ngang mi cekura e Ewe Annuk me cek mention. Wa satiri be beru ngau seri. Ngen norai resida beru ngau seri kot mi cek puera to ar kapas. Me cek puer ngeri. Pura Ewe Annuk me cek cia. Wafag sa chomo ceri buat beru ngau seri. I want to give in now. Ngai wawo ceri buat tapu ikot. Mari di kot. Mari di kot. Kot apu sirangang nam marawari aruan. Iwafi di Christ. Afa kadari barang me feri met kot apu ceri apa feri. Me puruan fiti fagani berer kube irisin. Rafi di kisme pinyari kot no rari sabab. Mari di kot. Mari di kot. Seri no puket Genesis ngeri no puket parada. Sisi tawari si buaya berengau seri. Meicek kapasen en kot
Ewe Annuk pokita mei wese reuche agari kits. Soureng hatsi puchega poriwata. Yika vasari puke parada sabura ko meru sira ko me fisu era. Iwe ewa dragon afa kusong rewe fefin. Iwe afino puya maun ngeri buri kewe. Kewe ra poriwata and God kewe Annuk me kabachinuk one ewa testimony of Jesus. Ewa dragon hawe yeri Satan. Na pukere fiso sapu nibu wakisi kreveriat ngeri irik meru iwe Jesus ewe wi chefen ngeri even fefin. Reabi bueno potoge purwe bikira usut chegan Christ toge ewe wi chefen iwa afagora marawat feridan. Iwe mei garien men not air wakisin erat fefin awe yeri wi chefen. Iwe Satan asong ren kote wi chefen iwa fena bwe bawn ngeri muri kewe muri ra wi chefen ekore meteran porewete and kot kewen pare wi kisi bena pai bere kisi sile ye yen ka porewete aron ke kya na so jisi ya en ka wuri tiro choraga yersia and na so jis ngeri yersia rorong ngeri ya porewete aron Wikitsia awuri tiro chamon wikitsia awuri tiro choraga. We say that I say what's up when I saw just ngiri go. Pura say what's ngiri go. Epoe asabor what's in puri epo wisa sabor. Yes, Jesus invite the kids. Na puge so sabor o meruari wikisi o meru. Era gapur en mi toge. Kabo pura tekewen. Igaburen mi toge. Kabo pura tekewen. Taboraburin Jesus. Irajak at aren marag. Irajak at aren feyuts. That's the only way that you and me can be saved. At tabora murin Jesus. Esap murin no pastor. Esap murin no sobetek. Esap murin purwom. Murin Jesus. Tabora murin Jesus. Sibayadek. Siya wakot mira para ponne kiri so capur ngoruk dalam kabas kabratu ragir ke so macam main ke pupusin para idi dia cuang kabas don even me bere siya wakot wa para buso ngoruk dari di boy kinga ya ko so macam met ko sakti pegiri wa ti orang ngoruk ko so macam ko ari sibe pusin wow seri innocent God nanap remedisit para feyet cuci em ke ora sabna namne firem ke urme na waferu towa ke ora na Amerika ke sebocel ke fakur teburur tori beirisin cha naribu mai rai got fangeri ke em kiramwe awo kiramwe ye nabaran mai rai got ke sebocel ke meri game narawo sarap o arisi ke pai betul sarap ferito kirisun ori desi sesati war amen. Usara. Ya, acik ke saporon sebukan cicing program one. Ewa ke apa sah? Waurus kiri so Jesus.
sedekar. Besar sedekar oma bengiko. Beberole buima bengiko. Sio akot, emari ke bigereng. Hari si game o fe chu game fanso medicine. Ko se wachen. Ko hari si game pura ibu tahu beri. Ko wachen nuk waren. Ai sab fakade. Ngai fakun niki tu ngeri game ya porotso. Ngeri game em niki tu em tipe pos me bosarakta. Sio akot kiri so cabu. Nari desi sesati or. Amen. Kiri so cabu. Sampai torre sampurarat svet.